Gledate 1 na 1, ovozmoženo od Good Nature, vkusodna prirodata. U jednom trenutku, to je bila 2006. godina, ja sam bio već 10 godina na putu. Imao sam 33 godine, imao sam 30 godina, a već sam 11 godina svirao. Već sam bio, na neki način sam se osjetio umoran, a bio sam mladić. Jednom sam sazvao pres konferenciju i rekao sam, od danas do daljnjega više nećete doći do mene, nema intervjua i nema koncerata. Najbližima puštam Hani, jer Hana je zapravo najbolji muzičar u familiji, ljudi to ne znaju, ona je magistar klasične glazbe. Ona je kompozitor klasične muzike, tako da ona radi potpuno drugu. Supinatvo uvo slušam. Da. Na Instagram ne znam niti ući. Znaš, znam, volim, zato sad sam skužio kako je recepte. Ako vidiš šta pratim na Instagramu, od 150 ljudi, 130 su kuhari. I znaš, David Guetta, ok, Madonna, Oasis, to pratim to i 130 kako se radi, brate, dobro, ćevap, skara, napoli. Zašto ne pjevaš? Ja kažem, sad ću, on kaže, nemoj nikad mislit da nije tvoje vrijeme. Uzmeš zid, ali jednu točku i tučeš prstom. Tu pašće zid, vjeruj mi. Imam sreću da neka ta energija ljudi koji dolaze na moje koncerte je veoma slična. Nikad nema incidenata, nikad nije bilo tuča, nikad nije jedna loša riječ rečena. Samo dvije osobe da se pojave u životu i da mi daju ruke bi pao nesvijest. Jedna je Paul McCartney i druga je Michael Jordan. I treća je Michael Jackson, ali on se nadam da mi neće dati ruku još neko vrijeme.